Olu lusasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu osasazo kuNdlunkulu we-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo eziphambili. Today is not an easy day. It is a day filled with heavy hearts because a 4-year-old was taken by the hands of her father. Intwazana eminyaka 4 yase-Eldorado Park abazali bayo abatyholwa ngogebengo lwayo ibekwe kwikhaya layo lokugqibela. I'll be very happy if it can be given 3 life sentences. Abatshutshisi kwityala lomdlwenguli nombulali uPitty Simao bafake isicelo sokuba agwetywe oodilika-jele ababini ngokubulala dlwengula intwazana eyiminyaka 3 aMantle Samane. Kwezemidlalo umqeqeshi weStellenbosch FC uSteve Barker uthi sebelibele ngempumelelo yabo yamanqaku 2 kwiqanda ababethe iSekhukhune United kumdlalo we-MTN 8 bajonge oweBetway Premiership neOrlando Pirates ngomso. Molweni emakhaya, khongozelani uvimbe sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Intwazana eminyaka 4 yase-Eldorado Park abazali bayo batyholwa ngogebengo lwayo ibekwe kwikhaya layo lokugqibela. Logama usapho lwakhe nabahlali bezilela ukusweleka kwakhe ngokamehlo aza kuthi ntsho kwiinkundla zamatyala apho abazali bakhe bobabili bejamelene netyala lokubulala nokuxhaphaza. Nzo engaqhelekanga yomncwabo wosana olusweleke ngentlungu engenambaliso. Kutyholwa kwa ezandleni zomntu ebekumele kuba ongokuqala nokugqibela ukumkhusela uyise. Abazili bebenyembezana, izithethi zixhelekile emphefumlweni zigcwale kwabuhlungu. Today is not an easy day. It is a day filled with heavy hearts because a 4-year-old was taken by the hands of her father. Umakazi walemveku ingasekhoyo uthi unina womntwana makangabethelelwa emnqamlezweni axulutywe ngamatye ngobundladiya bukayise athi besekulithuba elide exhaphaza kwaye encuthekisa usapho lwakhe esithi kwanele. Stop crucifying the mother. She's just a mother. Stop doing that. Stop it. She is a mother. It can happen to any of us here, not knowing that the uncle, the father, the whoever is busy molesting their child. Kanti ke usomlomo webhunga lesixeko saseRhawutini unkosikazi Margaret Arnold naye obezimasele enkonzo yomngcwabo uthi abazali banoxanduva lokukhusela abantwana bangabaxhaphazi. Uthi kwaluxanduva lwabahlali ukuba bangathuli basonge izandla xa iimeko zempatho gadalala zisenzeka kumakhaya. Ubebhala kwiindaba ze-SABC ndinguNdimphiwe Gift Nonqotho ndiseRhawutini. Abatshutshisi ngakwityala lombulali uPitty Simao bafake isicelo sokuba agwetywe oodilika-jele ababini ngokudlwengula nokubulala. uPitty Simao oneminyaka 25 waseMozambique ufunyaniswe namatyala 4 ngakwintwazana ebeneminyaka 6 aMantle Samane ukudlwengula, ukuqweqwedisa, ukubulala nokwephula umgaqo-nkqubo wokungena kweli. Kweyedwarha ukutsho ngo-Okthobha kunyaka ophelileyo, ingingqi yase-Orlando East eSoweto yayiphantsi phezulu nokukhangelisa usapho lentwazana eneminyaka 6 uAmantle Samane owavele waduka egqityelwe edlala nabanye abantwana ekuhlaleni, kanti uPitty Simao wambiza apho emqweqwedisa ngelimsa kwityotyombe behlala kulo emzini. Kulapho wamdlwengulela khona wandula ngokumkrwitsha de kwehlukana inyama nomphefumlo ze wazifihla. Lenzalelwane yaseMozambique yesidlwengu nombulali ibikele inkundla ukuba ebesele ehleli kweli ngokungekho mthethweni nanjengoko iphepha mvume lokuhlala kwakhe kweli laphelelwa ngo-2022. Kambe ke umama onhliziyo ilihlwili uzityande igila ngokuxhokonxeka kwakhe ilenyewe uphakuphaku nasisikhalo somntwana asivayo esitsho ngokusika emathunjini ukuba namhlanje ngeyingumhla wokuzalwa kukaAmantle eza kugqiba iminyaka 7. I'll be very happy if it can be given 3 life sentences after what he did to my child.
Abatshutshisi bafuna uSimayo agwetywe odilikajele ababini ngokudlwengula nokubulala. Bakwaleke ngokuthi inkundla mayimthi nka iminyaka emihlanu yokuqweqwedisa yoleke ngeminye emihlanu yokwephula umgaqo-nkqubo wokuzinza kweli. Ke yena ummeli woza kugwetywa nonomntwana ononyaka umile kwelokuba uSimayo uye wabonakalisa ukuzisola. Remorse by conceding that what he did was wrong. Ke lo mba uhlehliselwe inyanga ezayo ukuvakalisa isigwebo esifanelekileyo. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC eRhawutini. Imibutho yezempilo kunye nemibutho yokhuseleko loluntu KwaZulu-Natal imemelela ukuba kuthathwa amanyathelo akhawulezileyo ukukhawulelana nokukhula kolwaphulo-mthetho eMlazi kumazantsi eTheku. Bathi ulwaphulo-mthetho luquqisayo ngoku lubeke emngciphekweni ukusebenza kwamaziko amaninzi ezempilo kuquka nokuphangwa kwabasebenzi bezempilo zizigilamkhuba. Ilokishi eliseningizimu yeTheku uMlazi libalwa nezindawo ezinesigameko zobugebengu eziningi. Ubugebengu obubucayi buyakhathaza lapha. Kamuva nje izikhungo zezempilo zibike ukunyuka kwalezi zigameko zobugebengu. Izinyunyane zithi kunzima ukusebenza ngaphansi kwalesimo ezikhungweni zezempilo. Ngaso isikhathi kuhlezi kunemibiko ekhona eqhamuka kubasebenzi nezikhalazo zokuthi bangenelwe abantu emakliniki bathathelwe imoto, bathathelwe ama-cellphone abo nama-laptop. Lapha kakhe ekliniki nje kusala kuthathwa imoto kahulumeni eletha amaphilisi bahamba nayo. Ngiphinde ngiye lapha kakene ekliniki kamasipala futhi kwangela abantu belwa bedubulana futhi. Uhulumeni wesifundazwe uyavuma ukuthi kufanele kuqiniswe izinhlelo zokulwa nobugebengu kule ndawo. Zikhona ke inselelo ezibhekene nalabo abantu bama-safety structures. Engithena sazoba khona ithuba futhi loqeqesho ikakhulukazi into yokuqala ukuze ukusebenza kwabo basebenze bephephile futhi mabesebenza basebenze benakubambisana kahle namaphoyisa. Uhulumeni uthi uzokusingatha imihlangano nezinhlaka zomphakathi ukuqinisekisa ukuthi kutholwa amasu amasha okulwisana nenkinga yobugebengu. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseMlazi. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Ijaji yenkundla yomgaqo-siseko edla umhlala-phantsi uJustice Sisi Khampepe ubhengeze uthethathethwano olwandulela ukumanyelwa kwetyala nabantu abanomdla kwinyathelo lokuqala lwale komishoni. Ukwathi abo bangathathi inxaxheba kwikomishoni yenyaniso noxolelwaniso kuquka nabo basilelayo ukubhengezela ubala kuza kufuneka bajongane nengalo yomthetho. Ngelinge lokwamkela indlela enovelwano uthethathethwano oluxhobisayo kwikomishoni yophando ngamatyala e-TRC usihlalo wale komishoni odla umhlala-phantsi uJustice Sisi Khampepe ekunye neqela lekomishoni bekwindawo yembali yesikhumbuzo iHector Peterson eSoweto ukuhlahla indlela eyaphambili kuphando lokulibaziseka kokutshutshiswa kwamatyala e-TRC. The inquiry will bring together all interested persons and institutions to a pre-hearing meeting to agree on a program for the conduct of the inquiry's work and conclude on a timeline for all the procedural steps that are essential for the smooth running of the inquiry. Le ntlanganiso ikhankanyiweyo kulindeleke ukuba ixoxe ngemiba yolawulo nenkqubo ethe yaphakamisa imibuzo emininzi efana nokuba ingaba uphando luza kuhlala kwindawo enye kusini na, ngaba amaqela nomdla ngakwazi ukubiza amangqina kwaye ingaba amaqela nomdla ngakwazi ukukhokhela ubungqina kunye nokubiza amangqina kusini na. We have started, as we sent out, or as we said in our press statement on the 1st of August, that the Commission has started on that day. We obviously do not want to anticipate what will happen or even talk about the life of the Commission. Ukanti abo banomdla nabafuna ukuthatha inxaxheba kule ntlanganiso yokubonisana bayacelwa ukuba babhalise ngokuthumela i-email ku-prehering@trcenquiry.org.za ungadlulanga umvulo womhla we-25 ka-August ku-2025.
Inkosi zivakalise ukungaxoli kwazo de zagxininisa ukuhluleka karhulumente wobumbano ekusombululeni iingxaki zabantu abasezilalini. Okuze kuveze ngethuba kubanjwa imbizo yeenkokheli zemveli eBoksburg phantsi komxholo othi ukufunxa umfutho okusuka kwixela idlulileyo ngelokunikeza ikamva elingcono kubantu bethu. Iinkokheli zemveli ziziva ngokungathi urhulumente wobumbano uhlulekele ukulawula eli kwaye uzazi apho ubhekise khona. Umphathiswa wemiba yezemveli uVelenkosini Hlabisa uthi uyalivuma elokuba iinkokheli zemveli zilahlekelwe lithemba kwi-GNU. Nangona kunjalo uthi ayilunganga into yokugweba isikhokelo esitsha esinonyaka nje kuphela sikhokela ilizwe. Frustration and I get the loss of hope. And I also get the desire to fight from our kings. And I hope even our queens, if they can stand up and speak, they will express a similar desire that all that we have now remaining with us is to take a fight. But Amakhosi who spoke when I have arrived, there was one thing that was very clear. They have lost hope. Le imbizo idibanise inkokheli zikazwelonke zikarhulumente kuquka eziphuma kumaphondo eli ezasukuhlaleni iigumkani nabameli bamaqela ezopolitiko kuquka amacandelo abucala. Le imbizo iyakuqhuba de iyokuqosheliswa ngolwesine wale veki. Nanjengoko eli libhiyozela inyanga yamanina sibambe incoko namanina enza umehluko kwimpilo zabantu kweli loMzantsi Afrika. Ngokuhlanje ke sithema ke sikhwebe unkosazana Lindiwe Dube ongumseki wombutho weSisa iLinzwa Foundation noxhobisa amanina noluntu jikelele kwiinkalo ezahlukeneyo. Nkosazana Dube sikwamkele. Ngiyabonga. Yinto liyakukhuthaza ukuba usebenzele ukuphuhlisa uluntu. Kushuthi eqaleni kwami ukusebenzela umphakathi ngiqale ifoundation ngazi ukuthi ngiqalani. I was diagnosed with a brain tumor 2013. So isikhathi bengidiagnose kwathiwa ngina only 6 months ongizophila. Ngabona kudlula isikhathi waphela u9 months ngathi 10 months. Kwase kuba khona into ethi ayi mhlambe uNkulunkulu khona into ayafuna ukuthi ayikhulume kumina. Then ngase ngiyitshela ukuthi mhlambe usuku nosuku kube khona engizokwenza. Kube khona into ozothi ngiyabonga ukuze ngizokwazi ukuthi insuku zami zande. So ngaqala ke ngithengile ingane ama uniform kukhona imindeni engangiyithengile grocery kwagcina nje ukusiza umphakathi ngenza ama events ngiqala kabusha lapho ngizama khona ukuthi kwenziwe ama events ukukhuthaza iboshwa ukuthi umuntu uma engaphakathi asebenzise italent lakhe athi uma ephuma ngaphandle angaqhubeki nobugebengu. Kwase kuba khona umuntu othi yazi ukuthi lento nje obuyenza kungangcono mhlawumbe uma ungaqala iNPO. So uma bethi ngiqala ifoundation leyo ngangazi ukuthi yini ngiyayiregister 2017 noma sengiyiregistile but ngaqhubeka nje ngasebenza ngingazi ukuthi ngenzani. Kuhambe kwahamba ke kwa uBB Bakeries babelivela kumina basibeqala sebexhasa ngezinkwa. Ngaqala ke soup kitchen lapho kuyisoup kitchen ebekade isebenza as one stop shop. Lapho bengisiza khosi inhloso yami kwangakhona ukuthi ngifuna ukusiza le group yabantu but ngangifisa wonke umuntu odinga usizo ngaba umuntu ofuna ukusizakala mhlawumbe ukuthi ngimnike advice or umuntu osizakala ngento physical akwazi asizakala. Ndiyafuna sibuyele kule ndawo yobana ngexesha ugqirha kuxelela ngebrain tumor kwakunjani ukuveza indaba? Angifuni uqaba ngaba nokuthuka because ngangiyitshela ukuthi vele insuku zami sephelile. Ngagive up nje empilweni ngaba umuntu obonayo ukuthi nje ayisekuphelile ngami. Ilapho kwathi mangibona siqhubeka isikhathi ngoba ngagula kakhulu uma ngasubona izithombe ngiba nama blackout ngiyiwa ngishayeka uma ungabuka ngathi umuntu wayeabuse umuntu ngoba ngithola ukuthi ngangivuvukala ebusweni ngangigula nje lokhu xa kukwenza. Umdla wami ngokubana ugqirha uthe une 6 months ngoku sokuphila iminyaka engake ngaba into oyenzayo ukunceda imeko yakho. Ngibe nenhlanhla yokuthe ukuhamba kwesikhathi ngahlangana noDokotela uStellenberg okuyena owabe senginikeza ke iadvice ukuthi angithathe imedication nakhona noma bengikuthatha ke imedication leyo kodwa kwakushiya ukuthi phela ama chances wona ukuthi ngizoqhubeka akamangako
nanokuthi okunye wakushiya ukuthi ichuma makwenzeka ikhula ngizogcina ngasabona emehlweni okuyimanje vele amehlo ami angiboni kahle noma ngibona mangayifakile ibuko nje ngifana nomuntu oyimpumputsi. Okugqibela ungifuna ukuthini kubantu abafana nawe abaxelelwe ngogqirha ukuba banezifo ezingasayi kunyangeka kwaye lincinane ixesha labo lokuphila? Engakusho iphutha esilenzayo uma ke kwathiwa unalesi sifo uvele manje bese uhlala kusona ucabange sona. Ngingathi mhlambe uma kuthiwa uyagula awuzami ukuthi uthole into engaba positive ongayenza empilweni ukuze ukwazi kusuka because nami uqala kwami ngisize umphakathi kube khona abathi ngiyabonga. Ngicabanga ukuthi khona lokho kwenzile ukuthi nami ngibe nethemba ngoba usuku nosuku ngiyalangazelela ukuthi ngivuke kube khona engizokwenza futhi ngiyakholelwa ekutheni noJehova naye ubonile ukuthi kusekhona engikwenza mhlambe akangigcine. Ungakusixelele ke ngezinye inqubo oxhobisa kuzo manina? Kune program esiqalile ebizwa ngeWomen in Business. Futhi siqale nje eqaleni kwami ngiqale ngabantu besifazane aba abused abakushuthi aba experience GBV. Because nami ngingaba naleyo nkinga ekhana semsebenzini. So ngase ngithi mhlambe ukuze umuntu osemakhaya ngoba kwamina ngesikhathi emsebenzini ngihlukumezekile ngangekho aware ukuthi iGBV le. So ngase ngithi ngizobafundisa ngayo. Sibafundisile ukwenza ama detergents, abanye bayacrochet, abanye benza ubuhlalu, ingadi. Sibeke last year saqala i-campaign ebizwa ngeWomen in Business lapho ke besibafundisa khona ama-business because sikubukile abantu basemakhaya amathuba ayaqhamuka kodwa ngokuthi abathembeli kubona bakholelwa kubo umuntu abe novalo lokuthi ngizoyokhuluma isingisi laphana agcine ngasakwazi sithi ake siqalele uhlelo umuntu eze azokhuluma ngebusiness idea yakhe noma ibusiness elikhona ngolimi alijwayele uma engumZulu uzokhuluma isiZulu uma engumTswana uzokhuluma isiTswana. Sithethe ngeLinzwa Foundation sathetha nangeba ngusomashishini kanti ke abanye abantu bakhe bakubone nakumabona kude ngasichazele kabanzi ngoku. Futhi kwi-acting ngiqale nje kwakuyinto eyayikade nginesifiso sayo ngase ngizoba sekunakho ngiyabona impilo iyaqhubeka ngahlangana noBecky Casting okuyena obengifake kumkhokha wangifaka nakuzalo kuthe nje because isifiso sami bengifisa ukuba Generations. Ngithe mangifika la eGoli ngahlangana noMountain Cultural Agency okuyena obese ngithatha engifaka kuGenerations okuyiyona engishutha nawo njengamanje. Inkosi kakhulu nkosazana Dube ngixesha lakho. Ngiyabonga. Okugqibela umbutho ngenzinzuzo yeorganization People Against Racial Classification umemelela ukuba kuthatyathwe njengolwaphulo umthetho ukusetyenziswa kwegama elithi abantu bebala okukuvela emva kokukhutshwa kosasazo ngamaqonga oqhagamshelwano kusonyeliswa kutyholwa kubhekiswa kuluntu lwebala. Park uthi iminyaka ili-15 bekhalimela ukusetyenziswa kweli gama xa kuthethwa ngabebala. Bathi ligama abantu bebala baliphiwa ngurhulumente wengcinezelo. Criminal jury law, criminal charges can be laid against a person who refer to someone as colored after that person have warned him not to do it. Emva komsindo woluntu obonakele emva kwale podcast yakutsha nje umbutho iPark uthi uza kuqina kwiphulo labo lokolathwa kwabantu ngokobuhlanga. Colored is part of my identity and I feel like if you could not call me a colored, then what are you going to call me? Because I'm not black and I'm not white. The name colored, to be honest, they must criminalize that one because why it is a racist name. It's the same name what the white man give unto the black man. The name K is the same as a racist name. Ikomiti ekhethekileyo yezikhalazo eParlamente khe yadingida uxwebhu lwezikhalazo zePark ekuqaleni konyaka bethembisa ukuqhuba ngengxoxo Thandiswa Mawu wendaba ze-SABC eKapa. Ngalo ndlela siuqonqothile uvimba wangokuhlwanje senikhumbuza zangomso siza noxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu.
Mawahlangana amaFilipi Milanga basemba vumani nje nonkanyezi nirhambulise qikelelo lwemozulu yangokuhlanje xa sijonga ke mbukeli kuyaphawuleka into yokubana noko lithe rholele ngamafupha kwindawo ezikomntla koloni siqhubeke ke mbukeli lenze njalo kaloku napha kwindawo eziko Kapa lodumo singayilibalanga ingqele esiqhaqhazelisa amazinyo mbukeli pha kwindawo ezikoGqeberha kananjalo mbukeli nemvula ezingephi esawuthi sizilindele kaloku mbukeli kwindawo ezikumazantsi epha komazweni ngenjixu kuqambukeli kuyaphawuleka into yokubana singalindela izibhaxu zenkungu ezinwenela pha kwindawo kaloku ezikomntla koloni siqhubeke ezazibhaxu zenkungu zixana nazile kwindawo eziphako zenzweni into ethi ke mbukeli uba ngaba uyaqhuba qiniseka into yokubana uqhuba ngononophelo kananjalo mbukeli nansi yalangqele ichwechwe lingenela pha kaloku mbukeli kommangalisweni ikhatshwa ke zimvula ezingephi zakhe u30%. Liqhubeke mbukeli lithi rhwelele ngamafupha koBloemfontein kwintaba ezixana nazileyo kokuphumleni napha koPitori koMahikeng nansi yambukeli nemvula engephi ka30% elindelekileyo pha kwindawo ezikumantla koThekwini. Xa sawuthi sijonge ke amazinga okutshisa kuyabonakala into yokubana ngoko ngokuhlwa aphantsi kanti ke mbukeli pha koMosina ngu15 degrees babambene ngamanqaku nayo iliphalale eMbombela ibe ngu13 eMel ibe ngu9 Nambithi lishumi kanti babambene ngamanqaku nayo uMgungundlovu pha koThekwini ke mbukeli ibe ngu16 degrees xa singene ezenzweni pha koSajonis koSinuka nokombukeli ngu14 degrees eMthatha ibe ngu8 napha koMount Frere kananjalo ke mbukeli libandeka nobom pha koKomani ngo5 degrees libandeka nobom ke mbukeli pha koSutherland ibe ngu-1 Calvinia ibe liqanda Qox kanti ke mbukeli xa sawuthi sijonge ngomso noko lithande ukufudumala pha kuliphalale nguye u30 degrees eMusina litshise nobom ngaye u32 degrees xa songena pha koKomani nakhona mbukeli lithande ukufudumala ngaye u24 degrees kanti ke kwindawo ezikumbindi pha ku-DR nguye u22 degrees pha ke mbukeli koSutherland lithande ukukhila yaba ngu18 koWorcester ibe ngamashumi 20 ndisatsho ndithi maziqhume inqawe emaxhekweni ichosini.